chỉ bay vek ule voin hi mei ni zirtop ni ania ka channel ak lo lom le vek achu masa in ka channel khongoi takin milo subscribe 𝓒𝓱𝓱𝓾𝓷𝓰𝓪 turin ka som masa chu ani tuna kom na hi hey ceiling om lo wangin ka video siam na ka record na lai ta ka hi ruwa sura thoma beng cheng do mai the voice a clear vaklo mai thei po ni sila kanin hre thiam do nia LADC boruak angai nom chhotana hey enge kan anzel don voin chu LADC boruak lian tak pahni auma pu en zangura em kon pui bial tu United Democratic Alliance na an leader ta na an thlan CM ta na approval an deal na lekha governorin approve na lekha lo chuak ta a pu en zangura chu lai autonomous district council chief executive members atan ruat alonita a tin chief executive members atan na ruat ani na hi appointment chhuah voin atanga chiara ni som thun chung hian vote of confidence lak tur ani roni district council member anga to kem a Sorkar na angial het tok do nem tia kha vote of confidence lak tur ani do na hetia LADC Sorkar na mumal takin akal chhole don emo kan ti mek la hian voin main ni vek hianin Lai Student Association General Headquarter longtlai chuanin thu chhuah an nei vele ruk tameya an thu chhuah te hi han en hoin han thlir ho don ila atop thleng milong ngei thak sak turin ka som masa chu ani ole LSA tenan press release hi chirngal don ila amasa in kan chirma in a headline le khatiang angchi letter number te khachu chirlang talo mai ta ila press release amasa in longtlai district mi pui zong all NGO le abik ta kinjir lai zong te Lai Student Association General Headquarter longtlai mingin chibai kan bu ka cheu kan LADC boy chungchanga kan governor hena LSA General Headquarter chin kan du dan le ngai dan press conference kal tlanga kan puanzar te mi pui lama tangin support na satak kan dong ti kan ria lom thu kan soi tak meu ani kan ria thawangin 11 LADC chu kan IO ta na kan thandal tengei kan politician ten mi pui tengai to na nei lek lovin ma ni mi malham thadu lu ta wangin na satakin an boy meka aram le nam ang po in na satakin kan mol phu mek ani Sorkar mumal tak om theilawa wangin voini thlengin LADC chu budget pass theilawin awma he budget pass theilawa wangin LADC hnuaya Sorkar na thok ten thlanni hlo ala theilawin anom mek ani har satna na satak an to phati kan hriatin LSA General Headquarters longtlai chuanin na ati puin hriat thiam har sa ati takzeta chuwang chuan mi pui har satna to mek hi LSA har satna anga in en liam mai atum lo na satakin ma ala chunjom zeldona lairam chunga mi pui zong te he kan hmalak na hi lairam le namol phu mek chan himna ani ti hria in na satakam support min pe chunjom tur in kan ngen ngal bok a cheu district council chunga thunei tu ber kan governor rom tak in he na press conference kal tingin LSA General Headquarters longtlai chuanin kan du dan le ngai dan te kan ron thlen to a ma se voini thlengin in he na engthuma in he na tingin engthuma kan la don lo wang in LSA General Headquarters longtlai chuanin ngun takin angai to anona he tiang hian in he na kan du dan le kan ngai dan te kan ron thlen le e ti a pakhat na 11 LADC voinga lai boy ani to a political stability om thailo zia hrecheng tu ber ini achu wangchun arang theang bera suspend order ti chhuak tu in kan ngen ache pani na 11 LADC a hian eng party ma Sorkar ti kandem ti to lo pathum na suspension order hi nili ralma ti chu ani lo chuanin longtlai khochunga office zong tiam chin om lovin khar tir an ni ang tin athul ang in natakin hmalak chunjom zel ani bokang Sorkar thar thatak LADC om theinan arang theiang bera general election nei tura ma min lak sak turin kan ngen bokache issue by Lai Students Association General Headquarters longtlai ti ani a ole kan ngai thak tak kan khanin voin mei ni hian LADC CEM ta na
pu en zangura kon puibial to MDC governor ina approve na order ti chhuah ani ta chutiang chuanin LADC a United Democratic Alliance 10 tuna chun sarkar na han siam don ta a BJP CEM kai huaina hnuaya MNF te ANC te BJP te an thok ho don ta a chungtiang a sarkar na mumal tak tura kan ngai mek line LSA 10 voin main ni vek hianin thu chhuah an lo nei vele ta a voin main ni atanga chiara nili chunga governorin LADC sarkar na suspend order ti chhualo chuan atul anga hmalak chhunjama Sorkar Pisa Khar tur hmalak an tum thu tele ana theng ber hmalak chhunjam an tum thu te ngai thlakani ta a LADC boruak chu aina sa in alachiri theitlat maya tuna hianin CM hianin adokan aluanga mangem aluangem tin LADC sarkar na hi mumal takin akal chhozel thengem zirlai pol ti hianin an piarang hianin sarkar nangom theilo turin ma huai takin an la chunjom zelangem chuwang chuanin LADC boruak chu ala al chhotan don chawnin alanga amaro chu hemikara hianin boruak ran mong takpo omve thei tho ani chanchin ngai chang zel phatang wo